آماده کارین تیپا دهوک یا هنر ملیه بو چون روش آوا. تیپا دهوک یا هنر ملی آماده کاری کرینه. جبو بجداری کرن ده هفتمین ویستاوالا دیلان و داواتن کردی دال قامشلو. کش سال 2014 وره و ایکمین بجداریا و تیپه دوی ویستاواله دا. هفتمین فستیوالا دهوات کردی و کلتوریه لروشاوا کردستان الباجر قامشلو دزگاه کلیوری هنریه ام داخل کرین گروه ما خود حسکت روزا یکشنبه دیپری کبید بو فستیواله. راهنر و تیپه روزانه پتر جدودم جمیران راهنانم به سماکارم دکت لاکو به باشترین شوا بجداریه بکن. روزانه 2 ساعت ام تمریناتی. تمرین ماجی نبتنی بو تابلوی نه آنجی بو گووندت کردینه. بلکه تمرین ما بنا 2 جزء که شوی بو آواگیرنا بدنیه بو مرونه بو لیاقه تمرین ورزشی نه بس تایبت اکسرسایزن گیره دایسای دیلان و داوات و تابلوت کردی و نه جزء دویجی ام تمرینات سر وی فستیوالات که نوادی چینی نوکه جمع آماده کاریات که بو هفتمین فستیوالا دیلانت کردی قامشلویه انشالله 14 هیوی هم ده برف قامشلو چین ما 2 تابلو حاضر کردینه تابلو پیک وجیانه و هر وسط تابلو شاهی. چندین سماکارن خودانشیان و همو آینین جیاواز دا بجداری دوی تیپه دانه و دلخوشن کل پارچکا دیاوالاتی ده خزمته کن. من زۆر دڵخۆشم وەکو کچێکی مەسیحی کە ئەندامین تیمی دهۆکم و ئێمە لەرێک خێزانین و دڵخۆشین بەکارکردن لەگەڵێک. دریا وڵات و باژێرên cîhanê mîneratiya Kurdistanê taybet bajarê dihûkê em ê hatîne daxwazkirin bû nîşandana keltûrê me lê ev e êkemîn cara di qesta Rojavayê Kurdistanê ên bajarê Qamişlo em beşdarîn heftemîn fîstîvala guvendên Kurdî da li jêr dirûjmê her guvendek dîrokek ew her dîrokek çîrokek e me gelek başî xwe berhevkirî wekî her car û rûyê liyaqê de û hem jî çendîn tabloyên curacurt amade kirîne. تیپا دهوک یا هنر ملی چندین جران پشکدارید ویستاوالنج در و نافخدا کریو بردوام که والن دیلانا کردی رنگی که جوان و سرنشراکش پیشکشت کن که درنکدا پتر جبیست کچو کران داواتن کردین همو دوران جنافچون رزگار کرینه. هوار علی کردسات نیوز دهوک